لسر في مجاري زبر خبدم ميوان خبر سامنا الحسكوش ربكاري سياسي كون هادي باكي راس راس تبدو قلتنا مبس لابوريس برس منا دسبك دا إيريشا يا لسر رفندا كردي لباريس بايتخت فرنسا يتشاوش روبتك دەستپێکە ڕێز و سلااف ji بۆی وە ji بۆی تەماشەوانە gelek spas باستی کەوەکی عێریش بێگومان کارێکی هۆڤانەیە و ئەم هەمیژی کە وی کارێها شەرمەزار دکن لێ ئەمما divê mirov li şîrova meseleyê temaşe bike mesele çima çêbûye gelo armancê Kurd bûn yan jî armancê em bêjin hicûmek ji aliyê kesekî ji aliyê aqlê xwe ve netewabê kesekî rasîst bê kesekî li dij kesê serreş bê ji ber vê jî ke jî bi rastî bê çawa em hêrîşê şermezar dikin vê hicûma gul Parîsê çêbû aynî wext jî ke şêweyê demonstrasyon û kar û tiştê ku îro li Parîsê rû didin karekî mixabin pir xirab e û tiştekî ne cihê razîbûnê cihê şermezarbûnê ku îro milletê Kurd di welatekî mîna Fransa de ke Fransa dostê Kurda bê bi vî awayî millet derkeve polana yan jî xirabûn bi vî şêweyî bêkirin em dê bi xwe jî şermezariyeka pir mezin e. بله برز منال پشتوانیا ناو دولتی و هریمی جگل فرانسا و هر وها روندا کردی را نخواستم که وزیر دروی امریکا جی پشتوانیا خو جبو روندا کردی و گل فرانسی را دابو خویا کرن نرخاندنا تجویه کیره چیه؟ براستی بری ام بیژن مسئله نتوی به چاوا او هلوس چاوا بگره کام ایران ولاتی که وقت فرانسا گو ولاتی که دوار دموکراسی ده دوار خیایی ده جهان ده ولاتی که خودی باندوره یاد دواج عالیه کرداوا ولاتی که پشتگیر و دوست کردایا بری همی کسی رئیس فرانسا خوا ماکرون او هری شرمزار کرد پایوینارا وزیر نافویی هات او کارها شرمزار کرد سروک شهرداریا پاریس بخوا و حمید ریخستن چه چپ و چه راست یعنی وکی نمونه پارتیا هری لدیجی غریبه کچا جان ماری لوپی کسروکاتیت که او بخوجی افکار شرمزار کرد و ملت فرانسی بگشتی جبر کارکی نراست بو کارکی هوانه بو لی رنگی گو ایرو ویجش دهو و کردا لپاریسی مخابن نه کردا از وینال وی دیناو لیراکم PKK yani PKK و کسی دناوا PKK را او انجام گوهات ندان جالیه خرابینه و جالیه هجوم لسر پلیسا جالیه شوطاندنه و او نکاره کی شهرستانی بو نکاره کی مدرن بو نکاره کی گوب که برجوندی ملت کی دا یانجی چرمزاریا خپل دیجی کریاره کا گو کسک پیرا بو و مخابن امبیجن هنه کس تیدا جانی خوجیش دستان اما مسئله ناونتوی بێگومان هەمی کەس وا هجوومێ ڤیرەنگێ هانا شەرمەزار دکێ و هەمی کەس لە دژی دسەکنێ یعنی پرس divê derê de gelo gereka ئەمما ji vê tiştê hana qazanc bikirawe ke miletekî Kurd belengaz yan jî ke îro em vî rûyê bi qerêj vê rengê demonstrasyonê hovane bidine xuyakirin got dostekî Kurda mabêjî ke em wî bi xwe jî bikine dijmin li serê gelê Kurd û di bîr û baweriyêm de tiştê got îro PKK di Parîsê de kir cihildana wê neyê ocaran cihildana ala hemî kete berjewendiyê dewletê mîna Tirk û dagirkerê gelê Kurd nekete berjewendiyê doza Kurdî de welatekî mîna Fransa ga xwedî dîrokeke duwarê exlaqî û insانî da duwarê dostaniya milletê Kurd da روندا کردی ولاتین فرانسا جی خواستن کو ناراضیبونکه اشتیانه انجام بدن لوکو هر جاره PKK او ناراضیبونه اشتیانه خستن ناراضیبونکه تکدار کار PKK د چاوا باندوره لروشیب که گلو جخوا پروبلما هری سرکه دوی داری دا اوا گلو ابریارا گودهو لفرانسا انجام دا گرک اوکا ملتکی پریشان ما اغنا کربانا قازانجی گلی کردا ما دوی داری دا جملت فرانسی را دابانا خویا کرن گو ایرو ام ملتکی شهرستانینا ام ملتکی خودی مافن ام ملتکی خودی اخلاق و ارکن ام حرمتا ولاتی گمتی دا دجین بریک دموکراتی و آشتیانا ام تی دا کارن کار و خباتی خوی سیاسی بردوام بکن جبر گو فرانسا کد پر ایسان کرد کسی وقت کامیران بدرخان بگو کسی وقت قاسم لو کسی وقت یالماز گونه به هزاره کسی گو ایرو د فرانسا ده یعنی خودی رول باندور بون لی اما تشتی گو هاتا کرن از دیسه جید بیجم وکی پرسا گو تجمع مستکری راست حکومتا هرمی وکا ارکی کی خوا داتا خویا کرن لی اف تشتی گو ایرو دمستراشی گو چید بن نه دمستراشونی کردی نه دمستراشونی PKK دست دهدای دناف دهنه
جبر ویجی که الدان و سلوگان پککی صورت پککی استخوان بین مزمانجی که مثلا اونا نکومل ندر نکا احمد کای مخابن اوانا وکا مکتبه کری خستنی جبوی ری خستنا پککیا و پککی همیزانن دت فرانسا دجی چخا چاوی خوشی بگره لی وکی یکی تیا اروپا چاوی ترور لی تماشا دکه دماغو ایرو هاتن اف سلوگان و بجی سروک آپو صورت او هزار آلیخ و آنینو بلند کرن اف همی ترسی مافی گلی کرد درد کوی ترسی او پشتگرتیا گو گلی فرانسی بچعوکی اخلاقی انسانی گلی کرد میزنه و دوی داره دبراستیجی که از وقت شخصی که دا دمستراشون نورمال بانا دواری قانونی و اخلاقی و دموکراتی و آشتانه دا بانا ام همی پشتگرتیا جیره دکن اما ایرو وری دست خودنه یعنی حتی تکورا باوی ترمبه پولیسا اوی گوهاتنا تبه پاريزن یعنی که تکانه که بشوتین یعنی که تکوره کی باوی دوره که اف کاره کی جکاری رهابه بخوشی خراب تره اف ناجی که جه شرمزاریه یا ام ایرو رو جبر ویجی که دو وقت کی دگو محمی گره کما ام بوی الدجی وی بیاری در کتبانه یا گل فرانسا رودا لی مخابن ایرو مل گله کرد همی اروپا دا شرمزاری ده خیا کنش کریاری پککی جالی پککی سلوگان پککی جلی خستنا پولیسا یانجی که شوطاندنا جهت کسا براستی کارکی تروری بو کتب برجواندی داگر کرده وکم آنی زمان و اف زانبون پککی اف کاری هاکر گو او دولتك گو حتی وکه وسعت پشتا کرداد گری گو ویجی که پشتیا کرداد دور بکی مخابن کارکی پر بقریش بو وكم زانن کو علی گرین پککی لفرنسا نارازبون انجام دانه هر وها حول دان کو و نارازبون تک بدن لتومت ارسته ترکیه کرنا گلو لسر چبل گی وان تومت ارسته ترکیه دکن دبیرو باوریم ده دسته ترکی ایرو دوی مسئله ده هکر ام بیجن کاریش خورا بکار بین توظیف بکی لدیجی کردا لدیجی پشتگرتیا فرانسا جه قصد ریان جی که ایرو مثلا فرانسا دبیت ریگری لپیشیا انجام دانا هجومه که ترکی کار به پرفیده جوینا بکی اما ام بیجن والا ترکی هاتیه کسا که هفته سالی توظیف کریه بدی کاری رابه اوینا ام نکارن تو دربا وینا شیروه بکن حتی گو دولة فرنسا جبر نا دولتك ام بيجن قمعيه يعني بوليسيه قوات شتا فشري ونا ايش كربكي و زلال بكي وتحقيق راستيه البرشاوي حمي كسيديني جبر فيجي كي ام دبيجن غرك ملتي كرد بالتايبتي وقت زبي ملتي كرد جبر نملتي كرد ايغو برسياره بككي وريخستني بككي وحوالي بككي ايغو بيكاري قريج رابون ايفا دومستراشوني هو فانا رابون ايغو صورتك نباش لسرغلي كرد فرنسا دا وحميزان وشتماشوانا ورجي خواز بين مزمان كسك وك دانييل ميتران كبديا كردا هاتا ناسكرن جي خبات وكار وبشغرتيا غلي كرد كردستان دا وجناب السروك بيچاوا حرمتك مازند داتاوي خانمي جبر پشتگرتیا وی جملت کردرا ایرو روز ام بین دولتی که وک فرانسا د ویرنگی هوانا و دمستراشون بکن بگومان ترکیه قازانج بکن و جده و هکون الميديا عربی میزنن همیجی که افجارا پیشی گود به دمستراشون کردی و کردی چما همیجی که پوچ کرنا ناو کرد و قضیه کرد و ام بیجن مافی گلی کردا مخابن از دبیجم به چه خاصه که دسته ترکات ده به ولقاسی ترسته خرابین پکک ایرو د رشکرنا ناو کردا ده